ukhumbule ukuthi noma ngabe wenda ini noma ngabe ukuphi noma ngabe bani uthi lemfundo yendawo ayisiyo, just remember one thing ukuthi you are the best and you can do it. Lokubingelela unfortunate mabuza ehlelweni lakho Tandla neNkhondlo njengoba wathi ke mbukela ukuthi la ehlelweni lakho Tandla neNkhondlo sikulethela boSoNkhondlo asiphinza phinzi ke mbukeli sikulethela nje soNkhondlo lo fresh lo tasinambuka uthi hawu kanazi bani ungisoNkhondlo lekunaye ke namhla nguBless le poet utasicocela ukuthi who is Bless and ufika njani ekubeni ngisoNkhondlo. Welcome to the show. Nginibingelele malangeni lamahle. Igama lami nguSibusiso ngakashongwe ngisuka ePhonjwane ngasesiphofaneni. Okay. Kuba ngisoNkhondlo ngicale 2021 ngikhule ngirapper ngendaleni ngoma dabo hip hop. Okay. So decide njani ukuthi okay from kuba irapper soya ku poetry. Ku decide kwami kwaba nalomnye umjida bathi nguScobi le poet. Okay. Wabhala poem then wathi no asezame ukurecorda na poem mhlambe you might be the best. So thathi mas recorda ke sa recorda no nathi sayiva ukuthi ngile kahle. But ke sathi masifaka boma downloads kwaba nekusabe ekhathi because bekuqala sendi poem. Okay. So when what ivunja nje after lo record poetry for the first time and you are humble studio you record? Angivanga ngimlojabulile. Okay. Because bekuqala ngirecorda. But ke lengakusho ukuthi after the downloads sesifakile kuma downloads sesibhane ama feedback. Ngaba kwangijabulisa lokho kwangenta ukuthi phinze ngikhone nami ukubhalela ngekwami ngiyorecordela. Okay, now ke so yachubeka uyadibhalela, what was the next step? Ngathi mangidibhalela ngatibhalela khona le yabitwa ngithi inhlupheko. Inhlupheko bekuyi poem nje le kwenteka kako la kaNgwane. Especially bantwini bekuhlukubeteka. So ngathi mangibhalile ke angayirecorda yaba nabo 800 and something views ku YouTube. Lokho ke kwangenta ukuthi ngikhona ephinze ngichubekele embili ngibhalele amanye ama poem. Okay. So ngiyakuva ukhuluma ngerecorder when it's like you uyabhala uhambe studio uya recite inembi kwebamfu maybe let's say live ku audience. Yeah, ngiya recite. Okay. Ngiya recite because even in my performance ngiyawenda. Available. Bayayibathini ke bamfu nangu Bless le poet. Kude lokungakanani but labanye bafila excited emagegeni. So yini lekumotivate ukuthi ungapheli umoya ekubeni ngisoNkhondlo? Motivate ngilama views lengiwathola ku YouTube because daily increase nema feedback abantu maba comments kuleso stuff lesifaka kule content sifaka ku YouTube kuma digital stores like bo Spotify. Konke sikhanza right because even nalama plays increase. Okay. Ekuhluphekeni kwami kuhlupheka mina kwangisa esonweni. Labanye kwabayisa esikolweni bagwaza ngepenseli. Labahluleka esikolweni kwabayisa emakhonweni. Impela ukuthi abantu bahlale emakhaya but bakhona kuthola impilo ngephandle baphilisa. Ubabona nje labanye bayaphila kungenxa yawona emakhono. Singahlala kanjani kepha singafuni emakhono sekele kuhlala ekhaya. Impilo kadzinga ukuthi siphile sitokhona nathi kuba lutho ngakusasa. Akusho lutho ukuthi ufunze kangakanani kodwa kwamele ucabangele uma ungumuntu empilweni. Sihlupheka daily but lokho akusiniki umdlandla we-give up. Sichubekele embili sikhona ukuthola impatho phambili emakholweni. Siyakhona kuphila sibantu siphilise nebantu abathu lekusasa. Bafunzi nabo bafunzile kepha akusho ukuthi nabo sekuphelile kwabo especially labahleti emakhaya bayakhona kuphumelela nabo. Because bathola ama-piece job lapha nalapha bakhona ukuphilisa empilweni. What are your plans? To be honest, my plans zami ngepoem kuhila abantu labaphatheke kabi enhlitweni. Adazi akusinto lengathi mhlawumbe ngidependele kuyo but ngiyenta for fun because into lengithandzako. Okay. Ungathini ke ngumuntu lo borekile unalo likhono lekubhala and maybe ufila like ngidawuthi nangithi ngiyathi record then I post bamfu bahlekise ngami.
Lengakusho ukuthi ungagive up because nami ungikhumbuta nje ngikhathi ngiseyirapper. Okay, bebabhala lokho labakubhalako abantu kabi ngami even baposta. But-ke angigive upanga because hayi ukuthi mhlawumbe ngayekela kurapper ukuthi ngayekeliswa ngumuntu yini. Ngatibona mina ukuthi no. Akusinto lekahle kimi but poetry into lengcono kimi. Okay. But-ke umuntu lo lengamtshela kona ukuthi umuntu uma akakhuluma kabi ngawe ukuthi ungagive up icubeka because labanye basuke bakunika motivation. So bobani labakusekelako le ku poetry? Ku poetry ngisekela boMasikane nalo Khozi. Cishe ngibo nje la. Laba seceleni kwami. Okay. So as an artist ubona kuyimfo lekahle yini ukuthi usebenzisane nalabanye bamvu noma ufila like umuntu nakati phandela kaphandle yetfana angasola faka labanye bamvu? As an artist ngicabanga ukuthi kahle ukuthi masebenza ndawonye because khona la ngakwati umuntu kumele ngakwati so ngifunela isito kuye mina but ngeze ngilitholele isito because ndabe ngakasebenzi naloyo muntu on that particular time. So kusebenza kahle kusebenza kanye ngasho ukuthi kukahle. Okay. So kubamfu labani supportako ungathini kibo? Noma kumumfu ke lo hledi lo yaya athi nakabona athi aw uNkhondlo so what? Ungathini kubamfu laba kanjalo because you do need the people. Yeah, I do need the people. Bantu abangisupportako no. Kuthi lengakusho longakanani kubonga. Because even the page lam Bless Eswatini on Facebook li 2.7 followers kusho usho wona athi no akhona ama supporters ngephandle abantu abasupportako lababuka kumsebenzi wethu losufaka. Ngasho ukuthi no kubonga kakhulu nje. Abachubeke basisupport nathi sitachubeka sibahile lawo ma brokeners laba sa idlule ku. Okay, kula Sithando sami khohla banenzaba. Kuthi bathini thina asinenzaba bangabhala lokunenge baze babhale ngisho inzaba ngibhala lenkondlo noma ngifile inkumbulo cabanga ngawe nje angidzingi isikhumbulo impela manginawe ngidiva ngisezulwini kepha ngahlala kanjani because vele kumele ngihlale ngincuma isikhathi sonke wena uhlala usemaphakatheni ingani ngile ngahamba emtini but lokho kungente bangirejecta phambilili emakhayini kepha lokho akugangisi eteni because ngikhonile ukuthola isibinzi ngaba nawe empilweni ngiyabonga kuba nawe wena ungifundisele ngingakwadi wangifundisa kubeketela ungifundisa impilo ngiphandle kodwa sithando sami ngiyathi ukuthi wena uhlala semcabangweni yami nini ngiyohlala ngikuthanza bangakhuluma lokunengi kodwa mina anginenzaba wena wami mina ngwakho so singabanaki abantu ukuthi bathini thina ngisithine mina ngimine wena ngwena iphakade lami ngiyakuthanza sithando sami thina lesikwendako sitagcina sikufezile emaphupho atawufezeka so ngeke siye ngemuntu ukuthi uthini. Okay. All right, so what are your plans kulomnyaka njengasonkondlo siyabona umnyaka usaqala uplanani? My plans kude longakanani but ngilabe ngikhokha ipoem. Nice. Ngilabe ngikhokha na Scooby lo inspiration kule poem. Okay. Ngileyo nje ifeature Sunboy kule poem although sengadi title yakhona sayibhala because I believe ukuthi masibhala ipoem kumele ubhale but at the end kumele ikhulume info yini so ititle vamse kuyithatha mosoqedile. Yes, true. Record. Okay, speaking of kubhala, what inspires your writings? Kude longakanani sisi but mangibhala because ngisuke ngibhala into lengathi itaba nesindo wonke umuntu akhona kuyiva like my rhymes so ngiloko longathi cishe kuyanginspiration. Okay, so njengoba sike sakhuluma nge-audience ukuthi you do need bantu are you willing ukuthi uye emicimbini noma ngangumcimbi wani nabakubetile? No, ngifisile ke kuya kuma performance maka available but umuntu ngabe ukhona lo ufisa kungi-invite noma lo ufisa kungibita ngikhona nakubo Facebook kubo TikTok ku Instagram loku Bless Eswatini sesha nje Bless Eswatini then ngiyavela. All right. Sesha ndo.
Okay. So ufisile ukuba sitabo sonkondlo laba sebancane ngoba angeke kuze kugcine ngawe Bless. Kukhona nabamfana nje labafisile ukuthi yati ngeke ngabona Bless the poet so ngiyafisa ukuthi ngibe njengaye. Are you willing to help bosonkondlo labafisile ukuthi nabo ngalelinye ilanga baphumele ngephandle babone ngilabanye? Ngifisile konke lokho. Cause nami la ngikhona khona ngisitshwe bandla. La lapho sonkondlo. Benge ngifike na ngaphandle kwalo sonkondlo asengibekise nje like masikane. Ngina la ngisitile la ngikhona khona so nami ke ngifisile ukuthi ngakhona kubasita labanye abanjenga. Together forever ungamlenzi bye bye. Labanye banekhuluma bathi thine bosonkondlo asilati la ngaphesheya singisi. If nami ngakhona kusho ngabe ngiyasho ukuthi I love you. Khona ke inhlitiyo ingala ngawe. Ngifisile ukuthi nawe ungagcine so iphathe kangcono inhlitiyo yami. Ubatshele ubakhombise ungagcine ngekhuluma. Tento bathi tento ngemuntu kepha mina manginawe ngaphila. Ngathi labanye baye kungibuta ukuthi ngani ngikuthanza. Ngani ngiyabatshela ukuthi wena wangithanza ngana lutho. Wangithanza ngana mali. So ngongithi ngisho ngalokhulu ukutithoba. Lo thando labanye sebaqala leyabasanganisa bathi thina bosonkondlo sikhona kuthola lesikutholako sengci. Akusika kanjalo umuntu asekhaya. Wena wami mina ngwakho. Anginakuwa eteni cause ngisahamba nawe. Indlela ngitayibuta kuwe. Bayekele bakhulume lokunengi thina nawe satobahlanyisa ngaloluthando. Labanye bathathibuta ukuthi engani kuya ngani ukuthi ngibe nawe nje. Labanye bangathi we are players no akusika kanjalo cause mina ngiyathi nawe ukuthi iqiniso wena uphakade lami. Sometimes ngingitibute futhi ngiphendule ukuthi why wena ungithanza. Anginakusho lokunyendi wena ulibambo lwami ngilibambo lwakho. Ngathi ke nawe ngokamntimanze bambo lunye ngabani tafuta kabonyoko wena wami ndasekhaya. Ngiyohlala ngikuthanza nini na nini sobabili. Bayekele bakhulume lokunyendi thine nawe start obahlanyisa ngaloluthando. Futhi 2021 during i-lockdown bengibukela kakhulu kuma-videos bo-TikTok, internet kakhulu nje ke. Futhi ngaleli langa ngabukela i-video ku-customize impahla. Okay. Yes, ngava ngathi ngoba nami la endlini kudele bengibhizi ngakho. Ngathi asengizame ukuthi ngibone ukuthi kutawuphumani kimi so I tried and kwaphuma kwaba kuhle ngase ngicabanga ukuthi okay maybe kungaba likhambi lelihle sinami consideration ukuthi ngiyende kube indlela ngingaphilisana ngayo namanye ilanga and iyachubeka so far ihamba kahle. Okay, what's now uqala like your first item loyinda kwakini? Oh bekuma sneakers ma Air Force Ones. Abe abani? Beka ke wona because bekude next ngathi ngimakethe bengicalile nami bengichance ngesikwakhona but then kwaphuma kwaba indlela enhle ngatichenya ngayo ngathi because ngibona ngathi ngiyakhola ukwenda lento. Ngeva ngathi sale ngichubeka sale ngingasemi ngachubeka ke ingakho namhlanje ngikhona kwenta kanje nje. So nasoqala ukutshengisa abantu ukuthi this is what I am doing bathi they were impressed actually ngoba iningi labo ngikuposta nje ku Facebook, WhatsApp baba interested ukuthi ngicongendele ukuthi ndibafika ke labanye nami but le confidence bengisithe kangana ukuthi ngidayona lento abantu but ngazama ngicunga sibinze ngazama then
nyalo-ke sengiyakhona nekusasa order ngikhululeka because sengiva ngase experience nyana seyikhonyana. Okay. Yes. So when you paint kuphela, what is it that you are painting inside? Okay, ngiyapainta ma-sneakers, t-shirts, ma-denim jackets kanye netigqoko. Okay. Yeah, so basically impahla nje lokuyimpahla nje kakhulu. Lokugcoka ngiyakupaintela kona. You come with your own design or maybe ucele mina ngakwendela design lekhona, suggest nangabe khona yakho. Okay. Yes. So are you making a profit getting for them now noma wena nje ukuthi ungadikhanzi kude lokwendaba? Ikhona i-profit yenteka because uma ufike kimi uthi wena uneliteki lakho ngiyakucharge for le umsebenzi wami or else uthi wena ngikuthengele mina leyo mpahla loyifunako ngiyithenge ngikupendele ngikucharge lo sengiyithengile plus sengiyisebenzile mina. So i-profit ikhona yona. So when it comes to my designs ufuna ukuthi kwendiwe nguwe noma ngaletha noma titfombe ngisho ukuthi ngizomfakela nasithombe nasi kule mpahla yami. Uyayiwenda njani? Yes, uyeta ngene design yakho ke usho ukuthi okay mina ngicela ungendele naku nanaku. Then but okay because kwendeke umfaka qhamuke ne design etawudzinga umshini lengiyite wona mina ngiyachazela ukuthi hey because ngilo mshini ngisete ngitawucela ukuthi mane ubuke lenye noma ke ungachubeka phambili uzame phambili. Nangabe ke leyo design ngiyabona ukuthi hayi equipment yakhona nginayo hayi siyabuya siyende uhambe ekhaya ujabule. Okay, speaking of equipment, uyayisebenzisa ina wenda umsebenzi wakho? Well, I use equipment yaka Angelus le nanjani craft paint, then my brushes aka Fosca paint now. Like especially for nanjani leyo ngiflenga indaba naka ma sneakers akhona kuta ayabhala na e leather lawa e fabric lawa. So yes, lanka ka Fosca nje ngiyola sebenza kakhulu nje ngicishe ngasebenza kakhulu. Okay, ngikuvila ukuthi watifundisa wena. Yes. Ubuka ema videos. Awukaze wacela lisito kumuntu lomunye lo mati ukuthi une experience when it comes to painting clothes? Well, ngake ngacela kukhona bhuti wami lo ngisho ukuthi uyi-architect. Okay. Yes, good vele ma sketches and stuff. So ngake ngamcela ngalinye ilanga ukuthi aseke luleke kabanti ngesinje nangifuna info yami igcame kunalamanye ama sketches lakhona noma ama designs lakhona ngingenda njani. So wangiluleka kumnethu ke ukuthi kufuna le info ngive nami ngideba iphumela ngekimi icace lokho le info yami nje hayi ukuthi ngithole ebantwini ngibone ngemuntu. Yeah, so le info ngathi iba special yami nje. Okay. Yes. So now umsebenzi wakho lo wendawo ukwenda ube happy ema customer akho ayayathini after so delivered? Well, isikhathini esengidlulile nje liningi labo cha bayajabula bayasho ukuthi no umsebenzi bayawubona and labanye bayabuya phinze futhi bafune ukuthi ngibendele. Awahana kahamba ajabulile abanye babona sebapostile nabo Facebook. Yeah, lokho ngisho nami kuyangikhuthaza lokho kukhombisa ukuthi umsebenzi wami bayawuthokozela. Yes. Wathi ngeke kubonisa ngayakho labahleti ekhaya abana plan. Ngisho ukuthi njengoba nami ngayitfola le info lena ngihleli phansi ngingathi ngisindawo yaphi na uphumela ngephandle vele kufana nekusoti ifake ebungodini. Ngalitfola lelo thuba ngisinami ngisingibukela lapha ngakutfola ukuthi ngeva motivated ngabona ukuthi nami ngingakwenda bengathi singayenda le ndlela but namhla ngiyakwenda. So nawe umuntu omncane izama lena kunento lokukhanza ukuthi ugudi kito but bosengadi. Ungagive up yiba umuntu lo tikhutsatako tikwente intimfo uye le ufune tinfo letinsha ngalamanye amagama ube adventurous ngoba nami ngaba adventurous bengacabanga ukuthi ngikhanzise ku business ye customers and bad but namhla ngikhona. Okay, so wena nje utitshelene ukuthi udopenda imali noma unale linye ingcenye elikhono lo thule nani? Yes. Actually ukuthi ke on the other side ngiya by dance because ngina dance group lesinayo kaManzini eMhlaleni. Yes, sothi siyajayiva we get ma invites ukuthi siyo performer etinzaweni letiningi khanza sibane ma party ma birthday parties imishado nani. Yes, and we also post my videos ngakuba abantu babathola khona basibone kuma internet bo TikTok nani ukhanse bayasibida ukuthi cha bafowethu siva ngathi umsebenzi omuhle sicela into sijayive ni entertain.
So siyajayiva ke yeah. I can say kanjani impilo iyachubeka. Yes, into imnanzi man. Okay. Iyajabulisa. So ungathini ke kunanga umuntu lo wenda umsebenzi wakhe weTandla, maybe wenda emacici, but uhleda akaposti nalokuposta, uvungazi uthi udoubt nakaposta abe senkingeni. Yeah. Ungathi ngimove lo kanjalo because nyalo ngathi social media ihamba embili. Nami ngingasho lokho ukuthi ke i-social media yona ihamba embili ngoba vele now sengabakhombisa abantu ukuthi umsebenzi wakho unjani, utawathi ngani umsebenzi wakho bata uthanza noma ngeke. So kukahle lokho sinanga uva ngathi uthathe risk wena ithathe leyo risk ngoba ngeke ngeva umuntu omdala angitshela ukuthi life requires sacrifices. Ithathe le sacrifice nawe uva ngathi sacrifice wena upost nangabe uyaposta because nyalo ke abantu sebenza kakhulu ku internet ku Facebook nanani kulula ukuthi bayithole info yakho nabayibonile batayithanza. And now uyenda nawe lento uyende ngikuthi une confidence but ufuna bayithanze wendela ukuthi bayithanze ungayi batasuke bayangayithanzi ngoba nawe usho njana nawe sothi lento utagcina ikhiphe nawe utagcina seyingasiyo le kahle yiba nale confidence nje uyipost nangabe uyapost bayithanze nama clients abuka athi yayenda lo muntu lempo yakhe. Yes. Okay, what can you say to your customers selabangubile ngalo? Customers ngathajabula kubonga for the support lengikhombise yona so far ayibe yinhle kakhulu and ngiyajabula nangabe umsebenzi wami uyawujabulela ngiyawuthembisa futhi ukuthi ngichubeke nomsebenzi wami ngende umsebenzi omuhle ngiyethembeka ngende lokufiswe ngini ngijabulise kakhulu.